And kukunenga science mawana nyo ma munyanya wachati munonga likoni ya maendeleo ngalikoni ya umandi ngalikoni ya mekale mawana nyo science siya munyanya wachati munyanya wiki weu na usenye ni kana munyanya u ewe ane waku wandani tuwa mungu wandani munyanya unula waku uikiyete piu munyanya unula umweta your best friend na ambia kuevaluate sisia mawana nyo yangu utabia maidhela endo la munana umweta waku niweka ake payo nana ebo sinuchata tio dogu go copy by the way tio dogu ikata munyanya u lakini wewe kumugwetha too much kumtoka now munyanya osu waku usungwasya munyanya wikiweu wikiweu othobe wa munya kiweu kisione kila cha wona ukeka lakini wewe kuona na kuika kumwe kwingo aba bigire banduke saidi andu share na munyanya waku ila we saw notice ni wa muthemboyo one munyanya o monitor kila movement yonde na action yani matambia maku undo ukwika ni project yeba wina yo akayaka make sure ameka na tambile ka we sai wo aikwenza we na tiye wambia wenda ubikete ba nini na uye kabuloti yuwe mu tabekela kindu chombe yola bigere tina you ask me about my personal life I lie to you wallahi mimi ndakudanganya tu ukenga byo abigete mu ndo kulya personal life oneta ne munana uwata mdanganye it is none of their business as much as no share na mo ila wesa umanya mundoni wachate mundoni kiwewe nacho ndenda uliendea fanya mambo chini ya maji tisa ona yuna meko yani ni wakawe na ndo hiyo ndavia no kanonde this yaka kana seriously ni kana makuonye mena good intentions na sio yivo aikala ndio si endane munana wawo ailetela no wo wese umano asio umutabie tiyo kiambe ye ukwenza weekend yo wende tebai nini sewithi anasiathi weekend yo jibai uyonge ni kana umutabie bena kadilo wende rosa ni kambeza nyamaza kunika kanyo amunuka udio saini dili ivane kivana fanya mambo na munyanya kindu chakeli ona thayu wake withi anita masindano kwaku mtu anaenda mtu yaneni okwati maybe waku hiyo lango wake withio na niwe sini mtu anaidhio maybe okwati weni wiane lakini manama bata maitu nikibaba kanywe tofauti yana alamu tuto kumae muma obisine tafadhali nuto anaidhia mundu umu yanenie kuibwa lakini mawata na responsibilities ni tofauti ada tuwe bangilia na imwe na yeye saidi ya wisenga hii indingania bia mbesa ba nina mabata ondo winamo na it doesn't concern you kuma na your colleague etumia mbesa si yake ata ni zake acha tumie vile anataka and then munana ba kwa nyanya yu ekwa na life ta competition me copy lifestyle yako wendie wasukuona idea isuko uye wangalino na ndesi eda yona kama kwati undumwe aidha wina sponsores wina mumama akakuya ngali anyway I don't know you go ayamu kukopi na kemo muno ko da idea naka kiko da kwithia muno naka niwo niyo munyanya wa thia wangu ataki withi na kuyowa hiyo thini temutse nyine ndaiki ya kuatangania nene ndo likelolo ndo yuma siangiliana kwa mwe excuse me kwa rasiana wembembe ne tina kwa mwimbe zilo warangilitati na wewe kiyo wazukumea ulike ilolo ndo angiliana nundo kwithia wana munana yo wakumuli ene lolo ndo masangiliana na mutse maybe kana na project twakito munenga mbesa hivi so ndukesukume kuwe sawa na munyanya ukuview life ta competition mundu sumo yote dhania imagine munyanya wachati tio gogu hamna ubaya lakini ila wana copy na akenda kubituka
we kondo waka copy life ino tima sindano yani ya kiwango kila chako tina nyena nga yambadi mete anduthi no yongo twa I mean nikine moto ya kwa nuke mbike Athiani kana okisululu nuka ndukumana ndenuka nena weso kuma nena manana waku twa V8 ni sawa Mungu amembariki hivyo na yangu asiati maisha ati masindano sorry Mungu yana momundi na kila kingi ni kana anyanya a mboya ya munyanya u kana wendi wake ni ubaluke ubaluke na efanya ni munyanya nela muno ela uyandoni kanela winake wingine wandu akasi nganene munana wangoja pindu kwa uwa kombeletina webende yu akumyangwa utiwu yani akwikie ndoni mbeo ngina andu angi magasi ayi ndimo nangani asi ayi munana wakina bile ukongelelea vibaya but why inondo nandu mombi kitu nenda usisi ambe yokavaliti usako ya nana emako na metana na emako mwikala na siata na kila kingi wa sisi anesa ila wiba kube na munana ya waku muno muyandoni anduni muno wanenie yolo waku edha ayiwa atemu yani ayiwa ndoni aile ute tamusitwe ile utamusitwe nundo yona itawata biwe wesa nambi ya kureact muthemba wa undosu anondo wa muthembosu ambi ya usoma kwetana na nyanya wesa hivi aweki ya biasala tio thoku kwesania na mundu na tio so thoku muthoya soda lakini akenda we wanenge soda wetu bingwe biasalo we ni waende iye tio thoku kwendea nombia we omunana wa kwamba undume ya silingi lile actually ituma wite sabune ituma na atu okutumia nde utumia in the name of kwithia ni wekiye biasala utumia nundu ena sio people are struggling on adino biasala yandu mekite maende na unganga na mundu akwaticho akwateka profit kundo we sana munyanya waende na kwenda kukama ate okunanga kutredia ono kama ngombe wendio atindiyo kama uyone te kunyo leke ya katsawo yo geleti wikama ndo nenga le yikumisi yake uyinga za uto ay mundane kaime ndume nenge tele wisana ya tindie kwete mulawo itindie neye changingo kulasie no kuno kuneka okuna kundu munyanya wakwika okukama ate okunenga kitredia niwe tata munyanya wakutumia na wende ukutedia ila wina batande ukwiteka hamna urafiki pale na Mungu tumiongi na kila kingi majiani yawa muno bakwa andumie majiani yawa enda weso sijuwa na manana waku ni uloko wai kwandumie ngilile oju nemya yini na ngili omwe nakangutumie we out of innocence we mutumie la ngili omwe na ngonzeo na imwe hiyo onanduka atunge tumia tu tiwa inena uwani mbesa by the way never nyama nyanya wanai mutanga sije uwani mbesa dia tanga siti mbesa muno sana sana hiva yu andumi angili umona inesio na ile idha andumi itatu yes yako seriously yes yako wana sia ana lando menda au suana mene I mean mawe katanu ndia kuoni sema suana mene au mau ouwe na kuoni sewe asuau au na mau ala na menda au suana mene mau na ndio maana yeye kana ku join sia maluni sie kwalia kana mundu sunende na thina wa mau niwe tata anyanya menda au suana mene usutimo nyanya waku na wewe so bikiwa ne binda yaku ya usua nde kunenga maweka lelo so nona kana kaitacho na mavu na ila wa matedia mai appreciate ya sena ndandu miatubesa tu nini nimejia yani watemu yani niweyia ona kainduka wa munenga keka nini chabeni chake wabika kana maybe weka utumana kana wabika unasele yangwa ayitimbalilo mona zimba no hivi anda unenia usuti munyanya wataka kuelewa ndino wa situation nzio na mboku ti munyanya anyway bala bikiro kila munoto kikaleweka etambo ne ya vya vena asiati sisia enda anana ema kunima muthembosu eitho muvindue kana muvindue
umuvindue akuma nwamo kana umuvindue kwa umatavia. By the way lo na ndio wase mikali niuma wezinye kino musebe numbetwe you go say na kuja tunakwambia uthioni you say it, mimi najua and I forgive you kwa nini urekalate bwana tengenyende when I mionana wako forgive, learn to forgive. Nondo wa manana manana usini with anekie we no go songi adiyeke we twe wo dhama kukwende. Anyway nitawatina inoni Athiani saa 5 dakika 35.